Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ubak proses di saukme, hakalai tarik mentau nailar arhajar arpau, ulalets ngaulam, haka yeng kabala du'no ya ikon ningkong jongani ka yeng. Katkum ka jingkano ala ong baka kong iwa umdor kala du'no ya ini ikon ningkong na ka jinglek lam akor kinong trey jong ka Ganesh Das Hospital Shillong. Haka ni kasngi na kalang ubak piti saukme ulalets ban pau ya ka jing ngaulam siya kani kalong yeng, haka balai don dengkat ru kinong kit kam snong jong ka snong mautawar, bat na kaliang jong uniu MLA ula ajera ru ya kani kalong yeng kabalamat ya kani ka jing ngusi. Human Rights Commission, kani ka Miklia Human Rights Commission, kan ai kalong ka order siya ka sarkar. Life host ni pendep inquiry. Life host ni pendep kalong isokit. Balay kalong ka jak uto. Balay bagi staff jong ka Ganesh Das Hospital kalong kisarong. Balay bagi ngomeng. Balay bagi dum si merap. Balay kimla ko ni ka wala ko pedi mi kalong. Ta kalong na kanyang Human Rights Commission. At hang hapreng jong kata sarkar kan hap ajarap ifi menta. Katkum order jong ka Human Rights Commission kana kho ang to interim relief kamut ka sarkar kan hap ajarap ifi. Jika sarkar di marmar menta hap ka hap tip along siya Human Rights Commission bakal pengkre inquiry bakal juga pong ajarap. Jika jirap ko khambun nakaliang ifi sa liwa kalong nakaliang jong sarkar o matam desyo ko sarkar ka asa kana perkhat. Tara ka sarkar hap dia kawan dak order mata ka kalau sarkar hap dia. Nonang ta jo Human Rights Commission kata sa kana honorable High Court jong kami kanya. Kan ay mata kalong ka direction sarkar. Balik ka jiya kami. Balik bikin ginong tray haru kami ke sarong jong ki. Tega mut mata kalong ka sarkar mata kana bu jinge ba. Human Rights Commission inquiry basapat ajira marma. Kasayo ajira na gayo ki. High Court dogong marma kalong hapan inquiry baka jumpa airam. Nakaliang jangan bikimat ro. Kalau ay ka pressure ki ba kidon kam lak ti hakabali mo ni jingja. Nakaliang jonga masuk kaway ro da so panglut ro kata-kata kamtam detik mentang ro bi ko ni kong so panglut ha kata-kata. Dai ki problem te kamha. Dengan skam ki nang dia hiru kolong ba breaking ro kat nang pli kala ti no yang no pi ro sadang. Nang ba kalaway jong pi galong kalaway galong ko panay. Di hakan ga por mata ko mo bikmat ko mo der padu din ga singilay malakas ngiyo phone video. Kalong gumno ka mo to kalong gumno ka mo to war. Hakajing siya man singi nasadyan nakaliang jungi galong ba hilabot reply no partially reply no gani ga mo to war. Ni ga kada ga sidong video Kasidong kala karpak ni kam random testing. Abang kasidong karpak untuk kami le in-depth siya ga testing na sidong. Ale ga testing ni sangu yung bulay galong ba umdan manong pang coronavirus ni. O coronavirus umdan na mo tawar. Ito kiki ka kadiga ni sangu yung bulay. O kiti niya ka yung bulay. Bulay hilo un le karpang hi galong bagi kambak haw yung bulay. Ba kambak haw yung bulay. Ba ngaji ba ni coronavirus. Kani kencingnya kani human suffering yung asa do no sejak no nakaliga patay daga jingir ko ba daga jing snake yung bulay.